I evo ga, Android TV Box, sad sam ga upalio. Evo, kao što vidite, izgleda kao svaki drugi Android. Tu ima neke aplikacije koje sam ubacio, da vam pokažem kako rade. Dole u ćošku imamo normalno sat, to je prikazan i da je prikačen na wireless i to je to. Sad ćemo otvoriti meni, da vidimo kako to izgleda. I evo ga, znači, taj meni izgleda kao i kod bilo kog Androida. Evo ga, podešavanja, znači isto, znači najnormalnije kao kod bilo kog Android aparata. I kao što vidimo wireless, bluetooth, podešavanja. I evo sad ćemo da pokažemo šta su sve ima. Evo, uđemo na about i vidimo da je Android 4.2 model MK808C, Android 4.2.2 Jelly Bean i evo znak Jelly Bean. Evo, mogu da vam pokažem igrice, na primjer ovaj Banana Kong. I evo igrice Banana Kong. Sad ćemo da je pokrenemo. Eto, kao što vidite, sve normalno radi. Malo je nezgodno preko miša igrati, ali dobro. Evo što vam još mogu pokazati. Evo, pokazat ću vam browser. Evo ga browser. Otvorili smo sajt RTS-a. Evo, normalno možemo ići gore dole, listati sve najnormalnije. Znači imate tu raznolike aplikacije. Što se tiče Skype-a, lično sam probao moju jednu kameru koju sam koristio za laptop i nekako sam uspio da je povežem da ima slike, međutim zvuk nikako nisam uspio da nađem. Treba znači kupiti neki poseban eksterni mikrofon, pošto ovaj nije hteo da prihvati. Sad ima njihovom sajtu koja se prihvata kamere, tako da koga zanima može to da proveri. To je ukratko, znači review ovog Android TV Boxa. Hvala na gledanju, doviđenja.